Al cim d'un turó de la serra de Collserola, Can Oliver era un poblat de grans dimensions des d'on es dominava tot el Pla Vallesà, una societat aristocràtica i guerrera. Avui ho coneixem com a Cerdanyola del Vallès. La ciutat que representem i la samarreta que defensem a tercera divisió, com van fer els ibers, els seus primers pobladors. En tiempos difíciles se necesitan guerreros solidarios, que se conviertan en héroes, para doblegar a los poderosos. Ante el reto de superar lo imposible, aparece la figura del compañero, el amigo dispuesto a sacrificarse. Chicos, despertad, salgamos al campo. Tengamos actitud y seamos intensos. Hoy nos enfrentamos a un grande. Compitiendo al máximo, sabemos que somos capaces de todo. Vamos a lograrlo, vamos a ganarles. Te esperamos en la bóvila. Ven a jugar con nosotros. Rere les màscares de ferro pot amagar-se la por, i la millor forma de dominar-la és un desafiament com el d'enfrontar-nos al Sabadell de segona A a la Copa Catalunya.